Bismillahir Rahmanir Rahim. Adamna Allah Ta'ala tabaraka ma igna tigido la arahina kare kare len tigido. Lahum darus salam inda rabbihim. Allah ko lahum darus salami kisi so imbuye inda rabbihim. Ubuya jana kono. Kuma inda rabbihim mayoro. Lahum darus salami kisi so uba aljana de kono. Wala aljana. Darus salami kisi so tahiyatuhum yawma yalqawnahu salaman. سلام قولا من رب رحيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Donc daru salami ode kisisoyi ko kisiso ko aljana donu niyo mayoro wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ala de yubi si bayu kum famin bara ala de keru digi ala ka kan digi wa yawma yahshuruhum jami'a. Jamina ni ala bin adam adunu bela jelen kabo ya ma'shar al-jinni qad istakthartum min al-insi bi ihwa'ihim. Abafu ya ma'shar al-jinni jinau adam adun filiga chaade qad istakthartum min al-insi aw chayara adam adun filila bi ihwa'ihim na adam adun tuniyede wa qala awliya'uhum mana mamun kumbiyeno yado jina batulo fana biyeno meleke batulo biyeno ala batulo biye misini sitikire. Donc bawaba de bi al bawabatul uluwiyya wal bawaba as-sufliyya sanfe da min dugumada. Donc dugumadai هذا يتعلق بالجان والشياطين والجن والشيطان ولوك الدونداوي mamun be nulu ni temana uluka dafe ukalla da ukile kukashatu dafa tumana obetu ko ikanya na maya kono ni gen fon fa mun fuyo ba te na ni sare do jana no kono botu ko ore ko to le wala hara do hara de na jino mun fara no ya ma shar jinni kalistak sartu min al-ins ajina adama don filika chaya. وقال أولياؤهم من الإنس أولي مامون كمثير على آدم أدون أولوبنا فسا ربنا استمتع بعضنا ببعض على أندى من دوي دعوناهم أنجنا من جابي أنجنا من ويله يانا ويلو جابي فتما فانا كان نجرولا نبتو مني أنا كان تجري مني أنا رجرولا نوي نني نيكو باك يفنا عملا لنا ما أنيك استمتع بعضنا ببعض نيرا دي بالا سنا Moria problem de frikoro ni yeta. Naam. Ibi peme murdu foga soli bado. Ni ta do abse ke ni murdu be tani jane ma kono. Ama dimse na ka ko wasi. Afala sim kolo janu. Iti kolo janu ni ta boyo do. Ita aslu do. Eka ti boka. Dina to do wa, shitana to do wa, iblisa ka to do wa. Itoro do. Dimse chama jojo le be mun hatu chena. Asama boko ila ni talasi mun da kolo jan shi don bari wurudi kembla uki fay kata jana ma kono war mo ka fabilina nun fa nunu ni ika doni masama ita masajuru do a izunu mutla puti bole maka ka wurudi na shi sai ba jate mene asma nunu fon fa min bi no at-tatwilu bi ikhtisaru bi na ni ore ka kolo jan foko kele abu bene hatema ni adabina e ba do ya so to mena e go do wa e go do shuyukhu ye izunu di ma falsamu mina falsamu mun do nendo وصل خلصا سورة الفاتحة. الفاتحة هو مبرر جل مجموع في قولك أرصة مقصوف القبض حتى زري. هذا شيء معروف. كل فندوني أظن قبل نمبراننا أو بصيغة أخرى الحمد رب عينيك وسط صوتك غد. هذا الفريال لبزير تقولي. donc bela jeli ni fenye munu masojuru dolendo adona gabo ni be harfu mugan kelma harfu mugan kele akara huruf suratul fatiha al fatiha be huruf al hijaiya adadu min al fatiha kono be harfu mugan an kelma wala ka kono mugan kele de majmu'un fi qawlika hakaza donc fenu ko fenye fenu shi dolendo amasojuru dolendo kabina mata jami'a ala الله شاهد ندل لك أبو أخو كجول كتادو كل درس ودونه في حكم ذكر الثلاثة. هذا عم بقول ما جينا فلوك دومينا. عم بقول لي شو كذا تو كذا نيني يلا كل جام أبصر أقول وأبصر أقول. Aku sudah abdong abuara aslinya.
na aslu no dagalendo tumana alhamdulillah ya ila asli na aslu dagalente ba be no woto na aslu dagara faru bi daga woto ma esigi no era bisile ne ka falsa mun zibo ita ko ba ita masodo do ito fudo ko ni la taslukanna maslakan la ta'rifuha hatta hawi fi mahawiha la sarar ce ko te kana sira do me ti sira do ko ni ta ko lamba uji na ta wu bata Allahu akbar otumana adama de disi gala to mun kan ba wurdi e ka do ni to ni abraniya do wa suriyaniya do wa to ko be am to ko do be na bi to ko jalo wal ma shitana to ko shitana to ko te biluga to suriyaniya مثلا في لغات السوريانية في دعوة الجلجلوتية ببلخ وسيمان وبازوخ بعدها بديموخ أشموخ بها الكون أمرت. المفردات يقولون كل جنة تقول لا هذا من أسماء الله الله تقول من يرد ولكن بلغة أخرى سوريانية ولدو بيازيخ بيروخ ويانوخ برخو برانيخ بسميخ به الكون عطرت. سوريانية ولدو an y'a lajɛ bi lokacin suraniya ka kitabu n'a marajiw lajɛ ka tɔgɔ lajɛ ka dɔn ala tɔgɔ ninnu bɔra yɔrɔ min na an y'a yɔrɔ ye nka e t'o dɔn e bɛ t'i bɔn fɛn dɔ kan ten dɔrɔn n da ka suma an ta sukuru hala k'a ye masa bira i k'a bɔ yɔrɔ bɛ t'o dɔn i bɛna problème si yɛrɛ ma i b'a si yɛrɛ ma diɲɛ na i b'a si yɛrɛ ma lahara donc n'i tɛ se olu la i b'olu to yen n y'a dɔn kuranɛ suranw kɔnɔ ani kuranɛ ayaw suratu yasin yasin tigi bi ba se ka baara min kɛ hali ko dan tigi se ka kɛ b'o tigi wallahi allazi la ilaha illa huwa na'am suratu yasin qalbul qur'an ماذا تريد؟ نبغى مويه سامسا ياسين قال نسرا سلام قولا من رب الرحيم كاك واكلين كما بيقولوا كده داجه ويقولوا واكلين كما ناني يقولوا ما شاء الله نقرا بسوره الملك كلا الباب مفتوح الدعاء في حزب البحر قال ياسين دعاء حزب البحر ni yara na no ala kan dan famaro be mun bi ko shi mini famaro tikileti حزب البحر قال ni na donc ala di ko ndi nyoma kana ta so mun ti famu to ko ka ti bon lu wurdu kan te no ti famu do et puis kawatu yere kawatu do te murabba do te musallasu do ite muhammasu do ite musaddas do ite musabbaw do ite mutashaw do ite muashar do ite muahdashar do ite al-bayt do ma bayan kiriya kala inta khawatim baramuna ka problem si yarama zimamu de bala dajuru le bitanna mo ko dem se khawatim dilana tini to ya na ka faso to ka wurbi dawma abo si daga ka bara ka wurbi tawlu ka faso no badu na kana siga ibi si bebe wundi na lubu damu ka sokono ba de amadu wallahi kana siga fiyo yo kalo yo ublale ko baya o glasa to kana lu ma paro dai ta da mo to ti diga ni se grupe bara amur no wundi ke ba iri ba era be la kun mu magana ke ke de ala ka be sababu kuma khawatim ko lo jam ba fa kala ni aka ko la sala ay dan sigala aka dira aka Qur'an ayawla anaka salatula adi salata ala habibi faraqo qabul umrani hatman aba salatu do be ni ya fa ala kan dan fon min be ni bala abela jele mi ba to ko ko salatu be ala rasul sallallahu alaihi wasallam la kan be sababu atmana mamun tarajino kasrafa ko kala daw kile dino be tubi ko bi khadimu ya nkante mam yare ala wole fo ka ta se kun fa ya kun adabi la ne ala ba kan dan fo ko la yi olu ko te mam no sira jaym la ka tema du ma sira nin fe ka nyene bo yare ni dino mi nyon che ngam bo de ma la hara jodo lu de bina ala bina fo ya ma shara ni ne ka de taksar kun min al ins ya jawa da ma tubi ka ta sa to mo bina mu fo sa rabbana ربنا استمتع بعضنا ببعض ala ando anda mun doye anyi jinenu anyu wele yanga wele jabi ufana yam blatanga batu buye an so muka batu ma ukanga sabata anga flabla anga parra sabata anga parra flabla nya jefe
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فانسرنا الله جللا أنسرنا واتي الذي واتي من يو دانسيغا نيام فلا حركنا كانسا أجرارا قال النار مسواكم فالنار مسواكم قوتي ورجعني مي يانا دوتي تيسي والا خالدين فيها إلا ما شاء الله كنو قدلو قدر لنو جاننا كنو كنت ممي على جا إن ربك حكيم عليم إن ربك حكيم عليم وفي آيات أخرى إن ربك فعال لما يريد إن ربك حكيم عليم على دي قدوم مساي على دي دوني مساي ما هو ما بقى يقول أي تاني كفوي تالا إنتو تيار من في الأرض يجلو أتكي تساوت بكر الله أتسي فمانا لي وكذلك نولي بعض الظالمين Allah ta abonye ma nuwali bada zalimin apa fulanka funu na ambu beke do bisibawe بما كانوا يكسبون kasababu ko kubara munu kede يا معشر الجن والإنس ala ko jinen adam ade ألم يأتكم رسل منكم yalla ne ala ka jiden do mana awmawa يقصون عليكم آيات bina ala ka ayo borobo awka وينذرونكم لقاء يومكم هذا buka aw barabada awka bidon ku menyo nyalawa قالوا شهدنا على أنفسنا aya ka onsire anya kunka وغرتهم الحياة yenye الدنيا ma yende unege وشهدوا على أنفسهم we shere yara shere ala anfusu mu yara kunka annahum kanu kafirin ka bolu be kafiru yede ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ala ta abonye ma imama ketiyo muhlika ale banko مهلك القرى بظلم ala mage ka fa du dugu ba do mogo halaki وأهلها kasara غافلون mogo unyine ne no ta kalama abikire di chuma kolo ku ba kalama usmana numa fa ma busal kala kiri di farakana ma kunna muazibina hatta na wa rasula ala ti masinya kata fa ga kidin chuma usman di kidin kira dalu jo nama ta kala kuma halaki bi farakana kasara ala ka bulika dugu do halaki amma kidin chama ma foi foi ala to ke ولكل درجات مما عملوا konin gelengelen bere gele darajaw de bi min ma amul be bara min ke وما ربك بغافل عما ala ma يعملون te nyine masaya bi fe munum bara وربك الغني ذو الرحمة ana al faqir sul haja ana am baraka law bodo wa rabbuka al ghani sul rahma nisani yara ne ba ana al faqir sul haja ana al faqir sul haja ana al faqir sul haja wa rabbuka al ghani ki ma de kare masai sul rahma mi hina yiri wan telin tigie يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء naka la ara habtana aw ya ba ko bolem fayoro la mi aja كما أنشأكم من ذرية قوم ina ba آخرين aya aw yara danka bo kolo wero zuriya de law aw dana ka bo kolo wero de law aw ko diu aw kana kada altana ko na binan do wero aw ko fe إنما توعدون لآت afa min la yutaro ya la bona fendo وما أنتم ko بمعجزين wallahi aw tikene ke fiyo قل يا قوم ko yande ka mo go اعملوا على مكانتكم ay baraka o kala halayaka إني عامل ne baraka ngala halayaka فسوف تعلمون so na bina do من تكون له عاقبة الدار so en ko la ba mina ke man min tay إنه لا يفلح الظالمون la ala ko yara kun to nyana wuluti kiside وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا kuya ala bolla son ayara kan dan kan na nya ba wana kan je man direct ka ala bolla son aka dan kan na ayara kan min dan ka bolla son ko ro jume ko de plan ni wa ja'alu lillahi ha ibu boleh mahu bulu dan نصيبا ini orang di alam mimma zara abaka dan terna senetong ani nema dabo jotilu tamakan do de bubulu lada do de bubulu nyo kalde seneten kalde do bi o do tay nugo ko bo o la hormati se alama daba do bi o kere kere ni do ni joye o la hormati se alama na do bi ala ni do bi je o la hormana ni le ko ka ala bolla son ay rek dani ha bismillah وقالوا هذا لله بزعمهم bambo ko ni ala tay mu ka fu fe jetewi وهذا ni لشركائهم ala jotay فما كان لشركائهم nanye min fa jowe فلا يصل إلى o la الله hormati se alama de وما كان لله na ala tan ni ala tay nanyo fara ala yi فهو يصل إلى ala ni شركائهم do bi je o la hormana ساء ما يحكمون ala ko fen te jugaro ko ka ni gidi era la jamani ala ko fen te jugaro yeni min gidi ni de وكذلك زين لكثير من المشركين abonye ma masrala flan ka fo chama son chama yi قتل أولادهم شركاؤهم ujenyo ko ku ka dum fara
قتل أولادهم شركاؤهم أو قد ينغوا من الشيطان ودوا فقدوا مسؤول يقوا ليردوهم فوقوا حالتي وليلبسوا عليهم دينهم فوقوا دينا فلن يرموك ولو شاء الله ما فعلوه ناي على جوتي من جفيو فذرهم وما يفترون على بوتي وما يفترون أنو من قالوا من تكادا على وقالوا هذه أنعام وحرث هجر وقال هذه أنعام من دابا من فلاني أني سنتين من فلاني أقبل عليهم هجر يا سوا ويقولون هجرا ولا سياسة لا يطعمها إلا من نشاء وتعدوا فني ما نياديا بزعمهم وكم فجتلا وأنعام حرمت ظهورها أقولنا ما دابا دو فنبي ولوكو كان يلني وحرم يرى وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها أقولنا ما دابا دو فنبي ولو فقطوا على توقت فوقنا افتراء عليه يا على كل قالوا نتكا على سيجزيهم بما كانوا يفترون على بشراؤكم قالوا نتكا على وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا Kuna bogo ni daba muso kalte munu demi ni daba muso man nunu kono ulu kan kan no anga chama de anga chawle bodu ومحرم على أزواجهم ahara na anga furu muso ka وإن يكن ميتا nasa ra yara ma فهم فيه sai شركاء muso ba bisa ga ka dun ananya kan ti anga jola muso ta dun سيجزيهم وسوهم ala bu musa nu gani man kutu nunu ye إنه حكيم عليم ala de kiti masai ala de doni masai خسر الذين قتلوا أولادهم سفها ala ko mo ko borena mamunu deum fa andalo ma kama بغير علم kasara ma ke doni وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ha mamunu deum diga kana ko lo Cerita macam sigilen soraga kontaro kapane kami dunia na bolo dale no tan la haraja cheni kana asira sigibule le dende ka faga jani ma kono do ma jibiara mo ya soro mamunu maninke nungi bloko no ala ko te la da fasira lazina qatalu awladahum safahan o bonana namunu dendi ka faga be gayri ilmin ka salama ke do ya ku ya ba وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله حرموا يا الله يشوف منا كان بلون تك هذا الله فضلوا وما كانوا على قولوا في الله ولو تكن بلنا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وهو الذي أنشأ جنات على دين كفروا من دا أو كما معروشات نكفروا من بيقولوا بجوكا ولي فهم من بجوكا ولي كاي لا تنقلوا لا معروشات وغير معروشات غير معروشات أن من بينولوا وغير معروشات ما يوا العرش المعروشات كم يقول لك يا ما سوا كم يقول لك يا هذا سمى معروشات غير من يقول لك يا غير معروشات أن غير من منولو أبو تبريتا ما القرآن بسيفين جامعنا ده أبي ما دولا أبي دير تقول لك دولو النجم تدولو يا ما القرآن سورة أبي كيري والنجم والشجر يسجدان غير من يقول وده النجم والشجر غير من يقول لك يسجدان كل من بلد يلمس يجرو بعلى ini mami kita suruh amna ko warna jumo godo amu kile be banga yele amna do okara mo watila amunde aha والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل عند مرو والزرع نسبه مختلف أكله من دندو من ديو فولو نيونكو والزيتون والرمان متشابها على الزيتون على الاوليفو اوليفو ودي الزيتون والرمان على غرناتي ده غرناتي ام غرناتي كلين غرناتي يري شجره الرمان متشابها من بوما نيون فيو وغير متشابه انا من بوما نيون فيو ليش سليمان من الدوني كلوا من ثمره إذا أصبح أنا قاعد أقول لك كباير بدري من سليمان أنا قاعد أقول لك من ثمره كباير دل نقمن يعني يردنا وآتوا حقه يوم حصاده أنا على كهذا أكو بولا أكاندو أكو جاك بولا ولا تسرفوا أكان أشينيك إنه لا يحب المسرفين أنا تشينيك لو كره ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام نما دابا دوبي حمولة على يلوكو بلاغا بلادو لتاكما وفرشا أيدو كوكلي ولوك بلاغا دوني دوران كما كلوا مما رزقكم الله أيدو لك بوفنا على درجة منا ولا تتبعوا خطوات الشيطان أكان تقول شيطانك السنوكو إنه لكم عدو مبين شيطان أعوذ به من بدنين ده 8 أزواج من الضأن أنا قلت دابا نونيا شيخين نما دابا نونيا شيخين 8 أزواج أيضا 8 أزواج وقف لازم جاي من الضأن كلا دركورة أنسى كتابله 8 أزواج نما دابا نونيا شيخين أفهمونا وا دا نونيا شيخين على بناء نفانيا
من الطعن اثنين أنا أنا بشرو بينهم كم كلا كده ديتاي كون أما دام نجمعنا سكام مسلمان ناچما ويدري ba musulman na ce ma ojere misi musulman na ce ma ojere nyame ce ma na musulman ojere shi non ne se bile buna falsi ko de samanya ta azwajin ne nye non ne se gini ne ma da bawla abina da mena sisa min ad-da'an aha من الطعن اثنين sakafla a ce ma na musulman ومن المعز اثنين ba fana a ce ma ana musulman قل الذكرين حرم أم الأنثيين ya nun jama'an fula ala yo haram ya kama wal ma ya musulman fula da haram ya auka أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين walma demi ni musulman fula de ba ka fura demi na ore haram ya ka dalu dalu نبئوني بعلم إن كنتم صادقين mun da haram ya ka uta mun da haram ya ka ma walma musulman da haram ya ka ma walma buna demi wolo ore haram ya ka de mastamala alayhi arhamul unsayayn am musulman bulu de ba ka fura demi na ore ya ma haram aya ka fere wa min ayna na da kai abai iktira ala Allah bismillah نبئوني بعلم ala bayan kibaran doniye إن كنتم صادقين nasr ayin tentibuye ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ala bati aqwa min al-ibli isnayn nyame fana yaflay wa min al-baqari isnayn misi fana fula achama ana musoma قل الذكرين حرم أم الأنثيين ala gar zakarina haram yala achama fula wade haram ya rawkawa amilu sayni wal ma musoma fula wal ma musoma أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين wal ma ulu musoma fula de ka fura demi na ode haram ya rawka أم كنتم شهداء wal ma au kun shere إذ وصاكم الله بهذا mamna ne ala billahi kan da maka funu mun ya oma haramu ko da ba mun ke tere da ba tere mun ne kabla ko haramani da mun bora wajima ala ka kritige de ka jirula ka ko asima bale ala yo abe boru yare de yo ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا asika juru man bo ka tebe mo ka man min galon tiga ka da ala la ليضل الناس بغير bana علم mo fuli ka sura makadani إن الله لا يهدي القوم الظالمين aya kun to ne jama ala ku ka da de قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما afodo kon te fen soro fen ka nti haram fen soro min wayu gara kana ne ma على طائم يطعمه ala ta'imin dumin ke ba ma ya ta'amu dumin ke ba min du o de ha abije إلا أن يكون ميتة qara idime ant fa haram ya lin tambulu kuna ala min haram ya illa an takuna maytatan fana kera fa shuye أو دما مسفوحا illa an yakuna maytatan fa min sara don anta no ka fa be shu kere fa do shu borala ani dega wala o tawa wala awal jarada nin do anulu wala أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا والمدير من بسنة قيد الدم بالمصفوف أو لحم خنزير والما اللي سبوه فإنه أو رزق كن نيسو فيه أو فسق أول ما أدني تشنيره وهل لغير الله به وهلا لغير الله بي والما كل كان بورا من فقطكنا مني على تغتي كلني وفنا ما حرامي تقول ومن اضطر غير باغ ولا عاد أكون أني ما من تاجرا كتاني دولا كلمة إتكا كدا سو كما إتكا كيا كما فإن ربك غفور رحيم إذا ده سيدنا موري ما يفهم مساي على هنا مساي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر alako mamunu jara yahudiyawi anye soni manfɛnw dɔrɔn manfɛn ninnu an y'a haramiyaw kan ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهم wala zufuru o de soni manfɛn ninnu an y'o haramiyaw kan quoi wa ala lazina hadu haramna kulli zi zufrin soni manfɛnw an y'o haramiyaw kan a ma daw dama ma dɛ wa min al-bakari wal ghanami mishiw ani daba mishani sakani ba حرمنا عليهم شهومهما ken an y'a haramiya yahudiyaw kan ya daba ken yahudiya ma haramu ye إلا ما حملت ظهورهما fana kɛra olu kɛn min bɛ sɔrɔ kɔkɔlɔ yɛrɛ la أو الحوايا walima kɛn min bɛ sɔrɔ nugu yɛrɛ la o de bɛ dafa أو ما اختلط بعزم walima kɛn min ɲagamina kolo la yafa kɛra o ma ذلك جزيناهم ala k'a ببغيهم bɔ ɲɛma n'u sara n'u ka yaada ye Wa inna la sadiqun. ale ala ye cɛntigi ye وإن كذبوك a ko seyidina mɔdi n'u nkalontigiya فقل ربكم ذو رحمة a واسعة fɔ i ma de hinɛ yiriwantiyalen tigi ye ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ko ala ka tɔɔrɔ ala t'a sen ka bɔ jurumukɛla jamakulu ma dɛ يقول الذين أشركوا filankafo bɛna fɔ sa لو شاء الله ما أشركنا ko an ka filankafo ka di ala ye ko n'o tɛ ko n'a ma jɛ n'a ye
na ko ala jan tiga flanka foyo ولا آباؤنا na ya ala jan fa fana tiga flanka foyo ولا حرمنا من شيء wana niya ya ni haram ya jara ala de meta na nya haram na ma ja ala tiga haram ya كذلك كذب الذين من قبلهم abonya ma mamu ko no ni olu fana ni ngalo ni ko ni tige حتى ذاقوا بأسنا kuya na to wala na tumamina قل هل عندكم من علم yala adon de ba hawbolo ni kuma nuna wa فتخرجوه لنا ako don ko ka jira na ya nyana إن تتبعون إلا الظن aw tu fo ko fanya jibi bo وإن أنتم illa إلا takhrusun aw تخرجون tu fo ko na karan galo tigalaw at-takhris qutila al-kharrasuna galo tigalaw kaza قل فلله الحجة البالغة ako dalu sele o de ala tay ولو شاء لهداكم na أجمعين ala jabo bela jelen kanda قل هلم شهداءكم apoya bashiro wele الذين يشهدون أن الله حرم mun هذا mina shira joka ko ala de ni haramiya فإن شهدوا mun jora shira ko فلا تشهد معهم kana shira ka farugande ولا تتبع أهواء الذين كذبوا kana بآياتنا tuko mo gonin dugo ko mamu ya na aya on galon tige ya والذين لا يؤمنون ani بالآخرة mamu tilli man la hara jodo na ko bi rabbi yadiluna ruba ala ni fawre kenye ya sa summa allazina kafaru bi rabbihim ya'diluna ay wa hum bi rabbihim ya'diluna wa hum an rabbihim ya'diluna bu jana ka ba ala abota wa hum bi rabbihim ya'diluna ba ala ni fawre kenye aba bela jelena hakala abo jola قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الوصايا العشرة أمنا دون نلا نبي توريتا يرد من نيني فانتاين لا يكان تامي من أفضل لا يكان تامي من أفضل كرم صلى الله عليه وسلم أيني جلاك صحابه أقارب أي بايا دين كرم ني آية سبعين كفال بايا أبين الله تبين أبي وسيا تانجما دون من تام فانا جيرين كتمه لا يروارن كا ni tani alwasaya al'ashar bani na taurida ko ana nan injila ko tira fa ga sahabo ku ga baya ka le kirayen ni tanka sahabo baya ka ni la du tanka la ubada to bu so ni ku ka hadisa nana kuma la du tan amana da ta ba ku kelo ko ka la du ka tira ya tanka famaro tabanu ni kira ta tugune amno la ka mo onya na ka fa ala ka be sa wala nya ko mo bayana na kira hadisa kono yoro keme an yoro bi saba an yoro kilena ma asima ko islam ya do kan do de problem ni ala kan be saba baba hakaza wala les 10 commandements karambe sal karambe na tali ma sha Allah ana da na Allah ya قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ni Allah ya rutai amma ga tuba foto plan ne sisa apa aina ala ifemi haram ya gamina karawi doka toka aja kanu الله تشركوا بالله شيئا akora dina kana fulafara ala ka foida الله تشركوا به شيئا akana flanka fa yake ne ala foida akana fulafara ala kan وبالوالدين إحسانا akani maya ka bari bari ni ne kagala na ni flanka ala ya rabatu ko fa ni ne bina ne kala mai abani baw akani maya ka abani baw ya ala yi dangadnya ayani flanka fa de danyonka ne tala donc kila ka ala kilibanti aka batula kan bangi ba duwa wini ne danyonka de mo kana kula ngabon bawla wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kala ngi bangi ba ni bangi ba ko fini adama de so gila tugo taala khalila harajo gila tugo taala bi aya da bangi bawi no gara ay redum ba udum bu dawli birru abaakum tabarrukum abnaukum aya ko bangi buga de ni no gara ala to de ko dajjan du sarama sa ni je fon be min ki fay ide ba ki ye je fon be min ki fala ide ba ki da Allahu akbar isini ka ko kana shiga fiyo na ka de ba na mara ka to ka waru me ka du go ide mu ni ka posire so ka waru to ka ba to ba ka Allah abil walidaini ihsanan akan ma ka bagu aha ولا تقتلوا أولادكم من إملاق akan dem faga min imlakin fanta ya kaso نحن نرزقكم وإياهم وإياهم وفي آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فتاين سراكم كان دين فقوكم كان دين فقوكم نحن نرزقكم وإياهم وفي آية أخرى نحن نرزقكم وإياكم يا سلام aku nah narzukum au garjega ni dum garjega bebne ala de bulu abu lu faqam kam
mɔgɔ kelen de b'a sɔrɔ mɔgɔ kelen de maa 100 balo adamaden kelen kɛnɛma i dɛsɛli yɛrɛ balo kɔrɔ ala ka se dɛ i kelen i dɛsɛli yɛrɛ balo kɔrɔ mais i ɲɔgɔnna dɔ bɛ ka maa 100 balo an hakili to bangebaa ko défaut ma ɲi dɛ n'ale défaut adamaden sɔrɔ ten solution min b'a la mais ka bangebaa ninnu n'u bɛ balo la dɔrɔn i bɛ segin k'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka taa dilan mais n'a sɔrɔ u sara c'est fini solution t'a la se ka dilan bilen maa min ye danga dɔn n'o sara ka ban danga bɛ wuli cogo di baara gɛlɛyara solution t'a la ma minnu bɛ ɲɛnamaya la yanfa al ilmu qabla al mawti alimahu dɔnni a bɛ ɲɛnamaw de nafa yanni ka se ka saya waati ma ne bɛ karisa ala qawmun biha rujaa kama raja'u ko dɔw taalen minnu taara yan k'u ye segin cogo ɲini k'u bɛna yan k'u ma se ka segin dɛ an ka hakili t'a la ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما ala بطن kana jɛn kojugu la a kana gɛrɛ jɛnɛya la dɔnnibaa kan kan fɔ k'a ye su feere nka kojugu bɛɛ lajɛlen ta ma zahara minha wa ma batana a kɛnɛ kan ka n'a dogolen parce que fɔlɔfɔlɔ arabu fɛ n'i y'i den ka jɛnɛya kɛ o ko tɛ baasi ye olu ka ko min ye baasi ye k'a bange ka kojugu bange ala bɛ k'a fɔ ɲɛna fo kana gɛrɛ kojugu la dɛ ma zahara minha wa ma batana min bangena ani min dogora a bangeni a kɛnɛ kan n'a dogolen a bɛɛ ye kelen ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أكان النفقة على يمين النفقة لحرمها إلا بالحق هنا كرا شريعة حقي من كان دفقة أكان النفقة nah kira ko de ale mande joli bolo fanye gele ni mami ta ba ila hara jobe ada ma de hakala ni do boli la afale muhammadu seki garanti allah ti ko ran muhammadu mande al billah ka bi Allah ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قال كأولاد من دي لعلكم ماذا تعقلون أبصر حديث سورة ولا تقربوا مال اليتيم أنا جاي يتيم دينا نقول لا نجر لا نورنا أنا جاي يتيم دينا نقول لا إلا بالتي هي أحسن أنا كرا تشوي مي كاي وجينا كوميرسي كنا إقتصادي من سورة كبالو مولا نبي التي هي أحسن حتى يبلغ أشده pada se hatta yabluga sudah pada ke kabale boran da bale tuma na ka fodo asma sura ka sire boka kana tole se dama وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وأوفوا الكيل فاني الكيل سماني فهم والميزان أن تيسي فهم على بوكا دفع أجا دفع ده بالقسط ni la diriyai ne wolona na yana jade ana kilo ni yana jamana yere jate ne keren ma kuchala yere izin dubuye anga turto nunu fɛn min bɛ se ka n'a y'a sɛbɛn ko 50 kilo a izin tigiw a b'a jira kilo 50 ka sɔrɔ a kɔnɔ fɛn min san n'a ma ture n'a ma sɔrɔ a kɔnɔ lahara jɔ don maa o maa y'a sɔrɔ i bolo i bɛ taa bɛɛ lajɛlen ka dafa d'a ma a seeru olu fana bɛ ten ɲɔ yɛrɛ tɛ dafa bilen ɲɔ bɔrɛ o y'a hɛrɛ ma ye o bɛnkan yɛrɛ de kɛra a tɛ dafa bilen quoi o bɛ kilo 89 feere kɛmɛ wari la insansi b'o cogo la o ti dafa fini b'o cogo la n'o ko 4 mètres b'o cogo la dɔɔni tigɛ ka bɔ a la dɔɔni min fara ɲɔgɔn kan lahara jɔ don n'i y'a ɲɔni y'i kunna n'i y'a ɲɔni mais a tigi b'a i ka baraji de bɛ taa da yɛlɛ f'a tigi k'a ka hakɛ ta ka bɔ a la fɛn b'ale kisi a b'o de tigɛ dɛ n'a y'o tigɛ ka bɔ a la tɔ tora min n'o m'i kisi i bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ a b'o cogo dɔ wa aw foli k'e la fani fɛnw sumani fɛnw a y'olu dafa ne jateminɛ kɛ fɔlɔ duguba kɔnɔ mɔgɔw de tun bɛ burusi kɔnɔ maa namara nka bi burusi kɔnɔ maa de bɛ duguba kɔnɔ maa namara parce que ji yɛlɛtɔ ye kulu fɛ yan Ahmad min bɛ se ka bɔ baadiya la cogo di k'u bɛna ɲɛ ko yan o bɛ ɲɛ cogo di a ti diya n'o ye o o bɛ kabakuru kɛ situlu kɔnɔ misibo ayi subhanallah لا نكلف نفسا إلا وسعها Lingala rasa, kudu munye ko to koro fana bi do akon to koro ta gire ya shoga man لا نكلف نفسا إلا وسعها ko yera mana de fara do ko na mara du ba ko mo do ko bursu ko mo na mara na sisa bursu ko mo ruje ulu nyela lu fara ta fa mun ay min da ga mera shirika no on di ta abo to ko ta ame mun buye ala ba ay pan ay sumani fa on dafa ani pese ni ke fa ay un dafa du kesteni la dire
نجل ناي بوانا ولم لا لا نكلف نفسا إلا وسعها على قوات النسي واجبية هناك عيش كوي على لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله تسيفون فمنا ولا كلف يا سوا من لا الرخصة والعزيمة هنا نسل ما شرف الرخصة والعزيمة على أساسا على كيف من تو أتقولا كلك الدنيا ما من صلاة الصوم ويا ديما إذا سيكبوك كتير هذا الشمال بابر بابو الرخصة بسم الله وإذا قلتم فاعدلوا أيوة أنا بناكم أنا قال الدنيا ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى أنا جرى مسرنا موي وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا أي الله قال يلقى أيو دفع ذلكم وصاكم به نيني فني الله بك أولاد نمي لعلكم تذكرون ولا سامسك كوسماني كجوكم نامي جلنا كنونتون وبه سيجي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أنا على كسرتك كليلين أيت بوكو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله akan terusirah misalnya kono karena para kabane ala kasara menyata nai ذلكم وصاكم به dia wasaya tanya nadilikan tanya sahabat ini bayake lelah itu dikerama akhirnya fatu makan begide oh Utsmana lelah itu tak menakirana nabi aku faman wafa minkum fajruhu Allah ni man lillahi ta'ala ini ada bai saraga alamun sahabat ko kerama ko kuma kaca na ba rasul ko kaca ko faman asaba min zalika shay'an ay wa rasul ni mun fara kaca ni ma min siraka ni ma min idenga ni dola kelin ko do ken dola kelin na fujugula fa uqiba fi dunya kira ko no tigi mena ka ala jaba jin ko na yanno fa wala ku kafara sun ma jumbe yes ni ke tiga ra jumbe jena ke igo sira jumbe ni dalu na mana go ngi se dikari la jumbe fa huwa kafara sun ko kirama bismillah bismillah min imlatin fadaka donc c'est ça on a beaucoup de mecs à faire un planning bon planning do a kuma son chaman be a di fo de ko ha franche no de no on cha ko radi musoni de o ka bel sera bon ma sha Allah aywa akwala shababu min fa planification هناك الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل كفرنت دون نيونك مسوكا كنيا كام ان دون لك كنيا كام بس تو الاسلاميه الشريعه كنا افضل مفهوم هذا تنظيم النسل صحابه كما كركي نمي حرام ودي تحديدي شيء لا انت فكتمني دي حقيقه تقابل توتال كتبيني ودي حرام ni ayen ka bo wude mo asena baba ega nam no sala ta kala ya don abo al bin so ma ba to ta jale no ka man ta ma ko ala anta mo no ba ba mana bismillah amin min Sulaiman ذلكم وصاكم apa nawa da mu kira kila sahaba ku ba azuluke bace mun kama abela jelen ke kunni relatul ne seranyai no de sere bana ale di dento ya ba fari prakote akoy na ghilata la yudrikul farisa hadin de gara kamale bore sere bana ta ya ba fara prakote hanna sera so kan yele ta to ay ba fara wala sa sahaba ku misra ku misro nyamina ku azulu ko ro yume aba fere ma ko foshini wala sa manu kana se muso den so kono sahaba ku mboke ina fa na hadisa ko no ko kunna na'zil wal wahyu yanzil sahaba ko kan gumbe foshini ke kira kila wahyu kene gijigi na sora haramu ko no katibe kira ku ba fa ma kira ba ay foshi ay azulu ka ay foshini ke o ama foshini ke o ala ya ni ko denni ganga ke denni manu ni ganga ke denni maka foshini ko bale ala kala ko la ko do lu ko mboke
akarrahum rasul alaiha ya ke kira ni na kira ma fen ko do ba jira ka fo islamia bi janai ika frontier do ni nyonche na soro bangi ba bi toro soro ala wal ma de bi toro soro ala wal ma docteur yere la di kandi ibi yoro mi ne bangi du afanga chida wa bi eden ni fana ni sere so do problem so donc abi be o yola tanzimu an-nasli ika frontier do ni nyonche me ka fo tahdidul nasli o de haramu ka dansi ni ti temen de haka kan ngani nyama yan kono o de haramu mo do yake Egypte ale planifique sans ça ana kono min tawla digina samani ne la wallahi akwa kwa de se masai mbola denya sans ça mbola sans ça ma ya sama be duma ni sankelen ko ya sa ko kera ka kuma na ya ce bugu kunda aha ha tanzimu na fikra bugu kunda aya ko muso furlo ka permedo baba ni ngal ko mun de ase bugu kunda ko ko no so ka hadila wore ni to ko na ko muso furlo luka dunyo de neta bugu kunda ko wore de masha Allah ko jugo de asuma Allah kan be sawaba inshallah zalikum wasaqum bi hidayah sudah jawatin min ngal aha abu surah sabawara kono abu surah fulawara kono abu suratul Isra kono abu surat tabi dokuman fana kono masya Allah jazakumullahu khairan jabata ajira ka fani la di kan tan abu surah waro kono kuni minti ni surahnya hakaza ala kan be sawaba bismillah zalikum wasaqum bihi aya baru kana dil kan inda ma ko minelo la'allakum tattaqun wala sabu sa arani to mina atuma sekra ni fa ako faman asaba min zalika shay'an fa utba fi dunya fa huwa lahu kafaratan ni ma me do kan bien ya ni do kan ko dugu nu ma ni mina naka hadu bila kafara bila nani ma ko kira ma ni ko dugu nu do la kelenke ni ma sora ka bugo sharia hadu fo mo buila ismega kiti jume ambula jamana mun na yano sharia anti sharia jamana ka kabo ni ko juru kala minana ko haddu bi wala sumbolo titige dena gala di desa ka fara mo fala la te fala tumana mamun nge ni jamana nun ko islam do ni ko juru kay ni haddu ma se ga bolo luka kiti bi tugadi karabana kuma ha ako fa ko ila Allah ako luka kiti ba ala do insha azaba wa insha ghafara naka da arai abiya tima naka ko ne shira bambade naka da abinya kata naka da dire pasti ini yang kata fa bayanahu ala zalika sabo kan masuk ka bayan ne kira bulan abu tu ala kan da sabo ayo abu tu hakaza ayo doktor Adam Karambe abuna fa'aliku doke ni aya yang insya Allah رقم سوابه هذه هي الوصايا العشر من دي كومانديمان إنا فايا فجومنا رقم سوابه أكلهم كلين كيدون فوفت منا من بيت تابولي أكلهم كلين فت أقول تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم أيافلو كتولي ألا تشركوا به شيئا جبتي أفجومنا أولو ني سورة الإسراء لجي وبالوالدين إحسانا أمشينا نفلا بتنوفا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لقمان فنبا الدين الذي أقول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا يوتاني يوتي أراك هات المدام دونك أي ربسك جمهور كني نوني يوتي يسكا دوكا فو ni tabulu yi fɛn fɔra yan nabima minnu tɛmɛna o bɛɛ lajɛlen fana ka ladilikan de ye nin ye kuma dɔ bɛ fɔ ciden dɔ fɛ ala bɛ taa k'a yira k'a fɔ a ma fɔlɔ e la ciden fɛn fɛn tɛmɛna wala ciden dɔ tɛmɛna ni ɲɔgɔnna fɔra o ye i n'a fɔ n'i ye sabi laban ta a b'a fɔ cogo di ninnu de fi so feere o la بل توصلون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أكون يكون من فلان الآخرة خير وأبقى دين شو سيري لهرا وحيرا دو كابو ودي بتوي
katibajiyar taka kulla ba fa ya wura la innal akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamun akuni te kuma kurai kafire inna hadha la fi suhuf al ula suhuf ibrahima wa musa wanda yamin no fa ya amma fa kan so ni gangan minka wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ayatul kile sura wala ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم منا يا أبو يغنى يا أكو نحن نرزقكم يلي أبافو نحن نرزقهم أباكم بو أكاكتا ممن تقول لجت آية ننجوم يا أكو أو كان ودين فرع من إملاق فانتيا من بي أويرا لا واتي كما o kama e ka fo ide den fa ka sabu do ka mi ke sawu e ki den boni anina fata mi be ila min iblaqi ita na fa yira de kama yira ka fata de kama o de kama ala ba fu ya nahnu narzuqukum ya o de kama ko ya nahnu narzuqukum wa iyyahum me flana na ba fu tuuri wala taqtulu awladakum khashyata imlaqi e ka sara ngoniya ibi den fa mo de kama fantayan yesranya bimbena ke min den chayara a ibare ita fakara yere kama ka fu fantaya do bilabe e duni ke sababu yesisa no be ke sababu ka fantaya da tima e duni jati ika fantaya sababu ore kama ala da fu rola nahnu narzuquhum wa iyyakum do aka bu wona tan tuina nina mantiku yore ala ka asli madam ayela no anta sirama ko sumani fi on kan hakili to ala tuma dora ibe fen suma ibe na seyro dora ima da ba ka ba fa ka kebe do boro ko nana doni baje o kiti be todi ala yuri jami ta ko fe ako la nukallifu nafsan illa wus'aha ise ni ibo de ke ala tsiki karaba kabla fena ise te niyo e kala ni te bi koronto ni koronto o ka do boro ko e kala ni ni o de kaba da fale ka ni doyaje la nukallifu nafsan illa wus'aha eba fata sukoro kilikuli di doma me gramu do yaje esri fi mugula wa la nukallifu nafsan illa wus'aha alaka akima dama wa na shehu aywa modo e suntiga lakana dama musozo amba fa sakarahumullahu min salsabilil janna alaka ke aljana saray do fanaye wa tanane dikana do fanaye do warware dikana ko ka ke suntige alaka ke aljana saray ya rabbi hakaza insha Allah karame labuli nga modo de itita nyo bore sa ka do ya fulo kenata Allah akbar Allah labuli nga modo awetena afamuna afamuna itita sa foto yela na ita sa do ba je abanya o de do ثم آتينا موسى الكتاب تماما abaga bonye wani kitabu de Musa ma timane على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي أن لا تقولوا ولا سابقنا فوق كتابه تقرأ جمعكم فلاي دقاء كوهاوني وإن كنا عن دراستهم لغافلين وأنكم كراؤون تنينو وكالنا ده أن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب ولا سابقنا فتوني كل كتابكم تقرأ أونك وكنا أهدى منهم أنكم كأننا سورة من فوق كتابه تبوكا قد جاءكم بينة من ربكم وإيه قد تبغينا نلف لأوما كبأوما يو وهدى ورحمة أن كذا أن هنا ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وجوز جرمك بوكا تلوم
moga mani ala ka aya ngalo sigaya ورفع عنها taklaki dina ka fama سنجزي الذين يكذبون عن آياتنا سوء ala العذاب ko ma amina mo sara ma mun bu dina ka fama aya o ma la jaba jigumana بما كانوا يصفون. ka sawu ko bu jengani min je هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ala ko bu mun kono fona ka melakaw ka no mo ka saya wati أو يأتي ربك wal ma ala min ma alkiyama jodo bi sulal min al ghamami أو يأتي بعض آيات ربك wal ma ala ka tamasan do bi no ila hara jodo tamasan ya al alamatu qiyam saa la hara jodo tamasan yala bu mun kono an ya an hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al malaika kum melakaw kan ma melaka la jaba melaka min ni min wal ma ube ala kan nalike kono la hara jodo li fasl al qadaya bina mo kititiga mo ni je o bodo no kono wa aw yati ba'du ayati wal ma ala kan ayat kama sen do bina no la hara jodo tamason la hara jodo tamason ashratu saati la hara jodo tamason ana hadsa kono tamason kuma go bala tamason fitinu bala atamason chama yera atoy fitinu dorani tamason to yera men to ramman table يوم يأتي بعض آيات ربك akodumani awada ayaw bina لا ينفع نفسا إيمانها raawde tulu shamsu min maghribiha lebu na bot lebi fa domina no kera nay adama de nay soro position na bana mi toti na soro ye mu'mini ak sebi tenga ko mu'mini na soro ye kafiri ak sebi tenga kafiri abana foyti sabable ne bara bana ke to de la tan fa nafsan لا ينفع نفسا إيمانها diga imani atana fa لم تكن آمنت na soro ma dimane ti dimane aple لم تكن آمنت من قبل ni ma dimane ka kon le boni ne klebi fe na bara kilebi fe domo bara bani ne de da kilebi go kilebi fe ati dawma wa futi hati samau sankulo bina dele fakanat abwaban dabi yalala mele ko biji mo ko mele ko jigi tay ba sara su biji para la ko wa ko ko babu tawbati ne tugu bondai tugu bonada tugura kala mo re ko be gi tele tugu fe ranete kilebi go kilebi fe domo ma ci da do dugu bi je toro mo ko babu ko ya ko bi kilebi ra kilebi fe tamasen nun dum be tugu tugu nyon ko de tamasen be tugu nyon ko ma ya juju ni ma juju lu dina ko fe lu ko mana bo ya soro an bien wili to te ma san sabaka parce que kera ko ni ya juju ni ma juju bora mo ko ka jate so me mo wolo awati yana ka sai yelan kan bien wili ani so mara law ni nga so wolo li ani ka sai yelan kan ni ka be san sawa ni ko na wa ba jira ta ko ga ko bien wili ya juju ni ma juju aboto wala donc la hara jodo tamase kuma baw do yidum tuguni khuruju ad-dajjal sharru ghaibin yuntazar masul dajjal binana sen toro ma kata am fa dama dani te ko la hara jodo dajjal ni ko fen juruma sidna isa bi jinkan ko fana la hara jodo tamase ndo alimina dajjal fa islamu bi hijrati satakunu hijratun ba'da hijratin ila madinati sham ana hadith sawfa islamu bi hijrati kayalama kata shami sidna isa de bitan islamu ko sami kuma finyeni lobina kana mumunu bela jeli ni mina ka ba mo ko to du ko ka shirarul khalq dam fen son torono wa alayhim taqulu sa'a la harabi sura jawbu الله أكبر أو كسبت في إيمانها خيرا wal manasara ili man yakuma mame memang ma yakika di man yakono abana ma ti sababi ولن تنزروا إنا منتظرون ay makono nike ne fana ay makono nike la ka farao kan ko tido ko fuye ay makono nike ambe ka sira la mako إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ako شيعا mamu ga dina fara wa kanu shi'an kara jamakulu لست منهم في شيء sayyidina muhammad itin nuna foila إنما أمرهم إلى الله wakonya be ala de bolo ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ko ba ala bana ko ba ala ko sanin bara من جاء بالحسنة فله عشر wani أمثالها ma min ni numai wala wa asura misaliha ala ba ya maka kan mu tande Allahu akbar sabara dara kara ko ya rasulullah ko la ilaha illallah bala ko ni nan ni numai ni man kele ni wala ba kan mu tande atara kara ko ya la ilaha illallah bala kara ko la ilaha illallah afdalul hasanat ada madini ni mo ni man ka du ko ka la ilaha illallah ba de ni to mana suratul anam ani min fala bi aya kema an aya du woro an aya duruma alu be ni'matun ala kan nema abe la ilaha illallah ma dora ta la ko ibi bo ata de ka kala ne kema ani shi du woro ani shi du wallahi ni kala la do na roba ne iga de ga ko romble ko ta shi ga sayama الله أكبر alu kan tu ne la
ana cebo ya bidan mami amma samu aku bukata so samu sa nayi ana ambara ga so wata na mishin tura min ga bona ka tura bela jela bode falo don ka saraka na wati sera fani flow man kan ke era flow de tro luga de tro de kaduye min fale no ka tema bela jele ka abode kan te ado suratul an'am na bel aga de ke sigo ni kelena aya kama ana aya du woro ana aya du abu subhanahu ala kan da ande la ka zikuru muduru ka so jonne be jonu bi ano no mamu ko bi ado kan ta zikuru la kara jore Suleiman sai telefon zikuru ga kenan kama kwanya baraka Allahu akbar ana muduru fi suratul an'am sinya ke ma ani sinu woro ani ni ara kele ki ba ke sega ole sega ke aya tanta itu ga ke tanta ni aya tanta ibo kala fo sinya ke ma ani sinu woro ni waro la ta aya kama kama na katabla aya mugana ibo kana ke no wahalu majarra hakata ala ka da sawa kaza le ko ijma al ijma ko dona o beni bo bele jelen janaka ahlul hill wal aqd al mutafanninun fi hadha al fan ubebe na ka ko suratul anam ko ni ma min sira kan aradu ndafala der dire gele ko ni to yishi to bele jelen ala ka da sawa hakaza ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Orang mana nani jumai? Ni bisa juman kering. Nani salo ni nani jumai kering mami ketanya. Kau betul ya? Cuma tanda tanya ini mah pun soalai. Ada betul. Apa yang mereka akan jadi? Cuma ulung lah. Kamu salih habbatin anbatat sab'a sanati. Mana dikering? Aku falik. Ka bolo la bolo kelengelen be abi kise ka kala o te baraji ka bolo la ka ti do farama wallahi yudhaliku liman yasha abadu duble ni do ta duble ko kele ni do ma ga alama ba abaga baraji ba kele ni kamanani aw adaf abu do ta duble shi ta do ta shi ka ne do ta shi ba ke o tumana la ilaha illallah wa shin kele adama de kana jala ishi kono apisanti te anana ahadisu kono lahara jodo obina ni mo lahara jodo kanaka aka jurumu de tembe ka pampere de fa uballa de era balla de abina e bara belle de ay fo ko minke adama de hakete nge ba jurumu tara ko sangani mizabu sumayrola akan da ka jare ma ko na do ni ngali de ko la foi mo toywa ko foi mo ta ka bara foi ke iblis otumana ala bina afo melakawi wa ko katana jana mo kono ala bina afo melakawi ko gajo kata fen do marale do ale ala bulu ala du papier do di melakawi ma ko kabla ko papier ni bla balance ga papier ni digini balance bela jele ada macam ga hatta di fen na bela jele bo ala ka banka ka papier ni giri ale to abukla kata aljana ko mala ko papier ni ndala kale wasa sallallahu alaihi wa sallam muhammadur rasulullah akelen be ala ya sawada mari la haraju rabbi kuma boti do aljana ko man jaa bi hasanatin falahu ashru amsalha nga kira ko ta ko waylun liman ghalabat ahaduhu asaratihi bona bi mo koy ma min de ni ka kilingile ka tantan dun ka ba ni man juguman kele ni bisaba na do tel mo juguman ka chayo tan man ke kilingile ni na fa non dunde innal hasanat yuzhibna sayyi'at والعكس صحيح نمام جوما فرابي نمام بنتي على كان بسوا سلام هذا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أنا ما من أن جوما يجي سلام يوانا دلا وهم لا يظلمون على كوسي توني فويلا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم أنا ما ينكر عندك تاسرة كيلما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا إبراهيم كدينا يمين جننا كبا فلان كفويما وما كان من المشركين إبراهيم ما كان فلان كفودوي قل إن صلاتي ونسكي أبدا كسيلي أنينا بدو ومحياي ومماتي أنينا نينا ما أنينا سايا لله رب ولا العالمين جنب على دبولني تفهم دبا ما لا شريك له جنب كنت على لا وبذلك أمرت ودلاني يا مريانا وأنا أول المسلمين وني يرتي بافلا على ما
قل غير الله أبغي ربا أقول ما ورا من على يقول ما يوا وهو رب كل شيء هذا كان بلا جلين تجي ولا تكسب كل نفس إلا عليها أقول من كوني كان يبارك من كي يبارك باير دكا ولا تزر وازرة وزر أخرى وجرم تجي ولا كما ولا كجرم دوني ثم إلى ربكم مرجعكم وما بسين كذا أو ماما فينبئكم بما كنتم فيه كنا كذا على بنا كبارة فينا وفرنا وكفين وهو الذي جعلكم خلائف الأرض على dia au gadu ko ko falemu do bita do bina ko waro de ko ala khalai fal ardi do bita do bina ani aja te mine karam ko mun ana karam ko son chama mbino munum be na ya tafsiru mun bolo lu chama te du bolo kambe abu to wala huwa allazi ja'alakum khalai fal ardi ala de mo ko nyon ko falemu do bita do bina abu to wala an fana kɔrɔ olu ko cogo min na don min na dɔn na dɔw fana bɛna fɔ anw fana k'o cogo de la olu mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kɔfalen nin cogo in de la ka taa wala si tɛ ala kun halali fala ala de b'aw ka dugukolo kɔfalen ye a tɛ da o dama ma. ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات. n'a ye dɔw daraja kɔrɔta ni dɔw ta ye. ليبلوكم فيما آتاكم. a kɛ kun ye mun ye ala bɛn'aw jarabi fima ataakum a ye aw sɔn fɛn min na la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. a k'i sen ta ka da lahara jɔ dɔn ka sɔrɔ i ma ɲininka fɛn naani na abada. sababi ka fima ablaita i ka denmisɛnniya kɛ mun na wa umri ka fima afnaita i si banna mun kan wa maalu ka i ka wari i y'a bɔ min a sɔrɔlen kɔfɛ a taara min wa ilmu ka n'i ka dɔnni maza sɔnna ta fi karamɔgɔ k'i ye mun k'i ka dɔnni na nafa i bɛ taa ɲininka o la lahara jɔ dɔn ala ka nci min mana inna rabbaka sari'ul iqab ko ta ko rafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin ala ya do daraja korota doy mun kama biya bulu wa kun fi amma atakum ko ala kan jarabi ayam son femina ala je ay kenen min dima ibina baraka ni kenen yawa yani do la do tagu kana fi ko kan jarabi la di tiga di ni yara be saka fa le sa kuma ma se ko biya bulu wa kun fi ma atakum abuna jarabi ni tay temin di ayam son minna inna allaha inna rabbaka sari'ul iqab ala ni la jabati man tigi apa wa innahu ghafurur rahim ala de ya fa masai ala de ina masai ala ka na dulu ya fa ala ka inana abin mamun to ko se ba ka uta ka ala ka fara uluka maka qorialen suratul an'am ala ine mo de ko ba kono amani na ala ka mamal majlisina bonye ani nema ani la haramam bi suratul an'am kono ala ka dan bela jere ala ka di dan bela jere ka mamun balla mi jamana warawla kinshasa alani dubai amba ani jamana wara thaw ani ko di wa tafsir bi wara chamana Niger jamana kono amba ni ala ka la haramam bi suratul an'am na ala ka la harama ala ka dama nambal mamun bi faransi bu yakante amba ni ala ka hamu bala ala de arhamar rahimin ala de sariwuli sabi de tilman tigi hanu aka hanu ala de bado ala ka bela jelen ngi ala ka bela jelen ngi so suratul an'am bana amna do suratul a'raf ila no al-a'raf surani asma al-a'raf wa mawdi'un bayna al-jannati wan nar wa yurdi janamani al-janna francela aywa mo ta blay mamun be nuga mamun ga jurman kayena ulu ta blay polo yanu ga ko ga jene bo otumana suratul a'raf alladhi dara suratul an'am ka kummin kama don ba yo mun bola namba be munasaba ya do sura dan ka be alladhi to ko munasaba wala zaborla ya be munasaba maka insyaallah ala ka be sawaba wa hakaza suratul a'raf wa kan sawaba alhamdulillah suratul an'am nafamu bala tramotea futukumina ala ka ke nanya ke ami hinam yinana na ala ku don garsena ami hinam yinana na ala ku don garsena aywa ni suratul araf yi ayat kemefla ani juru ani mi fo suratul an'am na kwa beji ra yofe do fana ko suratul araf fana kwa bele jeli ji ra yofe suratu al-a'raf alide kara sura mi dana an'amuka porona sura ta tade na fawra mada an'amuka fu a'rafu abu fu de makum munasaba a'raf kundo de ba dabola wala kundo de ba kona o de ba latige akatu an'amna ina fanya ke suratu wala tugomina kama anya fa mi doni ni sudo ko na ngalla ni be mie
dirsana mo ngum beya don do rafana mo kasu ko lu fana da insha Allah ina fa ala do latra ka ba an la raddu min al-fatiha la ani baqara da ka baqara daraka kumi kama anya be janga kala de do ma ayafo halsa jarabili do kallage na so kuma mu be fura abi fawna amena di amabile alhaj yusuf bi tamana ala kana sababa ay tafsiru damin suratul fatiha do qur'an sura folo an hakli wala sheikh adam karambe docteur ayanya fanye kumi yato ni suratul baqara dala oka parce que mufassiri suratul fatiha tafsiru ka labana anna karu ko ghayrul maghdubi alaihim waladdallin donc o doli nay mufassiru ya fanye ko yimo gofle docteur adam karambe ko baqara tula fatiha la kadaka ad-dallin ko yimo gofle المغلوب عليهم ولا الضالين وديني كلا فنو كلا بوف لا ميقولوا اليهود والنصارى donc suratul baqara nanatu suratul fatiha la kadaka suratul baqara yahudiya de ka kuna fonya fole no ko no yi ala funne no mo min ko ni udila ala ba ko wa is foyo mo an kele woni kama suratul baqara dala suratul al-fatiha ka donc suratu ali imran ko fanandala bagara ka kadaka ghayrul maghdubi alaihim waladdallin mughfala de toujours flanan to ni wi en nasara uludu ka kuna fanya folenu suratu ala imran ko ni kama ali imran fanandala bagara ka donc ambola surata ali imran annana suratu an-nisa parce que suratu ali imran labana ala ba fanya يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سورة آل عمران لبانا على بانا فانيي كان لا شوكا كي على نسرانيا او سورة النساء دالا آل عمران كان كذا سورة النساء دامننا على بي ان لا شوني او على نسرانيا كي ni ala babu ya ayuhan nas ittaqu rabbakum donc amru kala suratu ali imran labana ni taqwa donc suratu nisa damenna ni taqwa kini donc suratu ali imran fana konnana ghazwatu uhud ukna fonya fola dawola ukono mais abela jele manya suratu nisa konnana ala bina kana auto farafasial aya minani abako kufama lakum fil munafiqina fi'atayn donc ufana tugula ukoka dawka donc amola suratu nisaila kana suratu maidala parce que suratu nisai konna na mai la yuru nyoya chama kuma di fola suratu nisai kono ni udoy afdu talaq fursa kuma la yuru ba kono wal wasiya wal ziwaj wal wadi'a wal ijaz la yuru nyoya kuma ndum be kuma fola suratu nisai konna donc la yuru manata bunne bina kala sisa suratu al-an'am suratul maida daminena amay ka fo ala bina kuma ulayru nun da paleka ni abako adaminena ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud la yu'minu kala suratu nisai konnana abina foko anga dafa anga ulayru nun dafa layru dafa ubina damina ni oy ko kama otugula ula donc suratu suratu al-maida ko maida ikili konnana amay ka fo alay kantikeli ke chugoya ala ya fo yinno farabasiya dila feminu ni amina kantikeli ke kero la nganga kuma minu fo yinno ube kantikeli ka chugo na sharia konnana o me suratul an'am ko konnana amina ka fo alabi kantikeli chugo fo ay mujmalan ka so abi suratul maida konnana tafsilan jazakumullahu khairan saka nini be an fara hakili sigi ayada mene mukama al-fatiha bali ko fe bakara surana munasabat mene be ni noni onke mukama fana bakara bali ko fe ali imran surana munasabat mene be ni laba ani dabo ni onke mukama ali imran fana bana ni sawu surana ma hiya al-munasaba mukama ni sawu fana bana ma ida surana ma hiya al-munasaba mukama maida fanabana an'amu turala ma hiya almunasaba mukama an'amu fanabana a'rafu turala ambe di sisa
an'am ani arafu anya fiye chugo mina doko an'amu bejigira nyo fe chugo mina ko arafu fana bejigira nyo fe chugo kilna aya kemefla ani juru mukama tugura an'amuna amse ka kun dama fodro an'amun konnana fan chama fura yau bala gare sharhu bi nasraya u detayu o de na di arafu konnana ala yidin chama to fo arafu ko an'amun kono kuna nya di atarafu ta ani ko tan shi mo ka ci da karatu uno kan mato ka ko karatu detayu ma do ko kadamle wa tilka hujjatuna iko ayalake cidin ta an shi ule ko furai uno kan mato ka ko karatu dita ima dala o dita o de be na di arafu konna akara ko arafu ba kanka ana amu de explain o de kama mantiku ba dara arafu ka tu ana amuna ni da ku ya ma wasaduna alaka ni sawabi aywa ay sai dita wati gasu hatta la ana min ko kalande ya ka akesiri abkom du fu don be fi hifzul qur'an amu gole kalande mo du fu bawla qur'ana dursi namo qur'ana dursi amu qur'ana fo ci gomi ati se ka kai ila qiyam sa ati se fa qur'ana dursi anya ta la mo ba ya mo anya ba namu ka tafsir kita ba mo lo tafsir kita bu tambulu kita foi tambulan sigilo na mu ka min fle amu ka bebo ngolo la ala ya so sami ba no ya mo ma o de hifzul qur'an ila qur'ana dursi ni ma se ka dursi ibidia anta hawaza jullaha aklante sabana ko dursi ni de sero la ayatul ahkam iko dursi o ayat ke maduri kitibi kanini rawayul bayan fi tafsir ayatul ahkam o kitabu yo ayat ke maduru baba o le ayat min digna kitika qur'ana ayat de o be ayat waworo an ayat ke maworo an ayat de wala kama fla an bisaba an woro minna ayatul ahkam minna kitibi kanini kitibi tiganimi yo be ayat ke maduruma جميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كراك حديثا بعبده الإمام السيوطي أبدا حديثا واكما سبما كراك حديثا بلجبه أحاديث الأحكام كتب كان حديثا مني ذكره الإمام البيهقي وبا حديثا واكما كلمة كيكا نفاندون نكيكا كلمة المجتهد المطلق يكون كتو فاندون كتابو كتيمي جمع بلوغ المرام إبسكو شاربو دسا سبل السلام ولو فانا أحاديث الأحكام ite ba da mene sisa ayatul ahkam ayamun na kitira qur'ana ko ni wulu jo hasamu fana na kitika ma kira ka hadisa wala ni bara bi kanai awatan kila iyo fana da mene sisa ma don ni soraka sabati da ne mo ko qur'ana ayamun na fana ta qur'ana da ele atinya 10 ne ala ga be sawa bismillah aha بسم الله الرحمن الرحيم هذا من الله تعالى توبر كما يجينا تيجي لا هذه نكرة كرة لين تيجي دو سورة الأعراف نيل الأعراف كبر سورة نيل الأعراف دي ما منوكا بما نوكا جبان كهنا لا هرج يدو كلهم مغو بتاب لا يرد لا باب يرد ما هو كل دول كل نيل الأعراف كل بلا يعني انترفاسون كه شفاعة كسمنا دون كل كتا الجنة كنا بقولنا علوم مغو دي ما بتوب لين سورة كنا بسم الله سليمان ألف لام ميم صاد ألف لام ميم صاد أبين كلام حروفا يعني مقطعة تكلم كنا ألف لام ميم صاد أتفضل ألف لام ميم صاد يا ترى عليها بدلي عرفناني الحروف المقطعة على باب القرآن كنا نرد لما كحرف كلين كقوله تعالى ماذا قاف ونون أبا كحرف كلين ولا الصاد يرد القرآن أبا كحرف فلامين أنا سمعية كماذا طه ياسين أبا كحرف فلان يرد أبا كحرف كلين حرف سبعي ألف لا ميم يرد أبا كحرف ناني ألف لا ميم صاد يرد أبا كحرف دوري كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف حرف تا ni harfu duru ana shuhu aha doga telepon bi kuma da mina yara mare
adoka duka kuma Allah kan biasa Allah. Ayo alif lam mim sad donc huruf al muqatta'a surah min Qur'an bi kan ne huruf ga harfu muga an segima amanya ko mo ko mo be kan na fadi mo ko man do ha surah muga ni segi abi be huruf la ba jadiyan nisfu de ma huruf le jaye harfu de harfu muga an segi ne kalam la be harfu de ma harfu tannan مجموع في قولك ماذا أطرق سمعك للنصيحة أطرق سمعك للنصيحة أطرق سمعك للنصيحة نبنا دون فامان دوكا فما وقال الله أكبر أطرق سمعك للنصيحة أما ذا فامان ربنا نوفي بفامان دوكا ni fon fe mun faya tison ni dum mo bala na papier do biolo na bolo wal ma na fendo bala ibn zikru wa kele ani ke mo bolo ngla ni tara ni de la da do ko ko salamu alaikum dara wul ga do ke ci na boy tani yere al imam bi rahimahullah aku wa in awwaqaka tislihu lahu ma darra na ya bu sala adu problem so Allahu akbar Afrika sama aka lina sihatin. Ini semua lazam deu. Ini mangi dia majlis de ini bogini. Han ya lamen ya soro ya soro majlis la haramadina. نفس الشيء وبعبارة أخرى ليطهر سمعك حق نسك. Ada magen jugo-jugo. Mang de jugo-jugo model bebala. Aman jaru singaka iba kala jila. Sinya tema kono to ani sinya sapa. Iba ke kolon kono. Wala ba ke jifiyan kono dem senu mana ami afon fa mu jugo ala be wabla ala kan be sababa ma hakaza da yala matu ta an nani ba insha Allah yani majlisu da ba amma bi hakaza mani kama don ko mo goy ani amma hakin digi tuguni nafsun hakimun lahu sirrun qatimun amanun min al maquf imsalinya ko be mi ka ko kele e mo goyo ko ba yano hayatun bisumha sana bara نقول نفس حكيم له سر قاتم عظمة بكرة بقرنها يمشينا بيه نقبل بيه دي فنو نفس حكيم له سر قاتم يفلا درسين كله أو أراد أحد أن يحمل عليك بسلاح ولا مغضى كان من مريه ولا بيه كابا تويلا أفوق كله بسرقة بيه بالربا والسلحة الله كان بس الله Masya Allah. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أي مين؟ أتيب النوع. الهمز هدتنا على من لم يحفظ. أنا جيد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. don na min ambulu majlisu la nyina na majabidi Allahu akbar atirgam tumbe ya tun matubi ni tahira samaka haka nusin asira kono aya siraka dama atugura alhamdulillah ay rabbi majlisu la Allahu akbar aywa masha Allah ala kan be sawaban ala ka barka da nati gila masha Allah ala kan de ko anya min ko ko salo kala nendo ya ka jari so so aywa kuntara di mogodo male inti islamai maya ni fatara islamai ka tigira di majlisu ina ya nabi man ala ka barka da tigira ala ka barka da tigira ala ka islamai ya bolo ala ka islamai ya bolo ala ka naga jege ini kana ala bolo ala ka dama maka zakan nun na pade ni ba hasi tu sama al mujarrabat tamun bi nanga shi kulu korobo ku dama amba islamu mo ku yara da fana ya bo tola oh do fana wa da dubni ke sirai ba shi to fana na ko maka me ta ba donge ba shi ta la na ta ba je mo do do furajane al suratul fatiha ta sura halu tikidi do ana ko أقرهم الرسول عليها قالوا ما أدراك أنها رقية كراكم يا جرالة كابور أبو فرق لك على الفاتحة أو كراك أول كان أدون كان تبع كراكم سني الله كان بسنا الله
alif lam mim sad apa kalande na atara kuma wa mune mulaza dire mulaza dewa mulaza kayak apa lagi ini aywa insyaallah donc amita amtanan kelala badia kami tanan kelala apa yang kelege atau nggak tafsir ke purga nan kelala ani tanya tu paranyongka ya bahasa aywa sudah ada menawatir kau hujjatuna aywa rais al-murabitin Alebian al-Ustaz Sal donc muridem sena munul majlisula ruganya mukade ale donc fima yata'allaq bi umur al-asrar aku kalpalen do ade bela abe majlisin jamina abano tayano samban flakono lam yataghayyar yawman illa li safarin aw li darurati donc khana inshallah abna faida do dama suratul an'am na lamo bi ran fanini anya ko chugun anga mudir atala Allah baqa'ahu al-mudir Abu Bakar Lubani ale de la de kandi ni majlisu mo onna ko mo ko kanyon nafa ni majlisu na nyai to robo soraya yu furanya na mo ndi mo ko maya majlisu na do kara fura kelkera ale de ko beti dida alakam ikake konnan je kama ibi femin don femin mana la no ino so yoron ikake ma mo se bu yara na fana mo tikile do bi se ka balala do bi se ka mo do la ya yoro do la donc faydan mun bi dilan ni de kama al ikhlas li ahli al majlis ad-dawli usani yoro kilena mo de kiri man sen furawuli badi ka taga dama al fatira yote sallallahu baqara ka ke kiri man sen fura wuli bali ka di majlisu mogoma do tara fura kele kana ka warban na ka sin kana fa majlisu kele na ka ngafu ka barka da ka wali mando do yesi san fura fa ni majlisu ina ben chama donc mogo bi non na fa nay mo tami mi fo ka la me ma so ko de do akote ka fam shi ka ta papier do la jamana arada wa man kadaba uluti ya o plasiti ya majlisu la re la wa kalla ala kan beso abon alhamdulillah rabbil alamin ante mana surah min suratul an'am suratul an'am kono ante la ayat doma lo yuwatil ka hujjatuna atina ibrahim ala qaumihi ni ayat ami do di wala ka mana na tafsiri na wambe kuma ni ayat ngere ka bi tafsir bi do min haflada afolo oye ni jugu bi ma min na ina fe dindi shoyni ke walma bi kulomi walma itti kambali bay walma itti so yusuru bay ka wala piu ni aya di pate na di fe me da note ibas be yadu muhammad la yasri wala yaqtul wala yazni ibin dibla ayat sifat wata minena yani ka watil ka hujjatuna sa ibin de sebe walan tamina ko ni sebe watil ka hujjatuna sa ibina asebe shienta ani sigi ashienta sigira kira minu to ba krefe ite minu ko du kedro ni kira do to sebe dro ibiti to bota ni kira do to sebe dro ibiti to bota ni kira do to sebe ibiti to bota wa tarsigi lai ba ko ni non tenadi atoni nasi ni nasi sela koreana nasi gabar jugu bala ba arabia ma korbo ki ya na fa kolai yadu muhammad la yasri wala yazni wala yaqtul afaida fulana odi ni manin bi fe ka ke Quran tulisila yare ki hakiki ya kosabe
odi ni ayan gabara di boke musawet wa tilka hujjatuna atina ibrahima ibi jasri ibi ni sere shiyam muga odi wa tilka hujjatuna iba sere shiyam muga ani kiri nya sere shiyam muga ni kiri ibi jasri ibi yiru kono jili ka jili mbiga yiru kono ibo yitode nyini ko kala ka dido nyini ka kala somo e ka tuba idra kan na polo yani ka tana ka wele tu imana somo pe mo ko pe ni do me tu sha tu ko tu na ya kala ka par ka do ayo ma kan do fa kera ngata alif lam mim sad Allahu a'lam bi muradihi bi zalika ala de min ko do ma sida ko do ne Allah te ajazal bulaga awal fusaha beda sana min korala alif lam mim dia mutasabihi masih tak korala ni ala dia ay wa usal sal yana karamo kay amba ko ay faida ni min di majlis muhammad ala kambela jere na panai wa hakaza bismillah كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أقول إن كتاب ده يا حروف المقطعة من شامن بيباس أو أكتر على كتاب ده كم أكو تابع كلامه ألف لام ذلك الكتاب هكذا beriam munasabah ko ya wasa hakaza ako kitabu da unzila ilayka min dhikri sayyidina muhammad ka fala yakun fi sadrika harajun minhu dekun kana sore sayyidina muhammad duskuna qur'ana indiginina tunzila bihi wa zikra lil mu'minin ila barabali kana ya wa zikra an kusmani lil mu'minina mu'minu اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أيتم فانكم من جبنا فانكم أو ما يرى ولا تتبعوا من دونه أولياء أترى تبي بيسمين يوم ورقم منتي علي قليلا ما تذكرون أترى تغفنا بمنكم سمادة وكم من قرية أهلكناها أقول دكتور جلد اللي بيني دكتور من مقام هلاكي وجاءها باسنا بياتا نانا تورب نوم سفه أو هم قائلون والمقتو كلها بسنا ولا وما كان دعواهم على وقوله ما تدوري دعهم باسنا القيلولة هكذا إن شاء الله ده قيلولة هكذا من القيلولة هكذا وما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا على وقوله ما أيوة إن شاء الله دكتور أدم كرامي أبنا سنين كان غيره دام تعريف الله سنين فوق قائلون كنا كروفو كفو بقى parce que filu flan ya fla ba ko fotu ikilini asebetu ikilini no koro bi no bla niko qala arabukana koro de pa ya fo niko qala fana arabukana koro ay klifeshno ko yani ay klifeshno ko wali laniya aw hum qailuna wala ku tuklifeshno la nima farati bina fo aw hum qailuna wala ku tufulla mutukmana niyo gadro cheni de لما يضاف من قال بطل وضوءه من قال بطل وضوءه يعني بيقول بروبا زكون مغون كمانا فاكا سيدي تشينا إذا جاتي ماي قال قرية لمن يكلف شنوك ناكرا شنو إلي بطل وضوءه إذا قال أيافو قال أيكلف شنوك من يدراد ديتيلا أبافو يرمنا قال نو كروكرا فولي وأصل دي قوالا قال نو كراكل في شنوي وأصل دي قيالا ما أفلاب لنكي باب لما ديلا أفلاب بنكي قال تحركت الواء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قال تحركت الياء وانفتح قبلها فقلبت ألفا فأصبح قال ني إلالي بلا أفلاب لنكي بكا رجلتا بكي قال بل لسو بولي دو يغنى قوالا قيالا لك هذه المدار جزاكم الله خيرا على هذا الشمع علم الاشتقاق ربكان سنتك على سيلولا مغبشرة فاميالي صرالة جرم كل علم يخدم القرآن العربية بأولومها 13 أدب قرآن خادمية على قامل سوابهم بسم الله فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين
ay adi Sheikh Magata ne fuke aywa Sheikh Ahmad Osman Traore Talamiza Abu Bakr al-Jazairi muna da suna kuma kunna na ka buga na ka so kan suna da wani kuma ran sai ka Allah sinna wa ko ba ma wala ayami fani abu kamar beni amma ka wado fana kuma fani ko maulaya mai suraga da kuma an ba ba maulaya ako kurana cikin faru ne na gaba da abadan ko ko ga arafan kanane arafan kanane abubu ni do no ko ba be kurana ni dum do kuma de ko da ko kun be ga kurana do ko boy ga arafan do do ni ga fara ko aban ni mo ni do awa doni asilime kurana do ne silime arafan de o what's the for ya abada ko kurana ko jugo na ta in yawa shegu bala ka ko jugo na da ayaka ni yoro de ta arafan do ayaka ni yoro an yoro de ko na arafan do na kusa kusa be wol baka atamkinu tam kurana warwaralla nete abike kuma kilini min bena moga dima ibi da wada wale ti saka ta moga mais ale rebe arafan no asli don abu asli don o asli don ya karam kan don arafan don bulo o de bato abin bi sharu ko nan tugonata o kuma purge yere ga tona kuma je loga kara kusu da loga don awaga kawaido no nahu no an sarfu no jija no ko no mana fe bela gila kuma don ma bon no ko korma do ko ay donna do ko ka bela gile de ko joli salasta sharai ma ka bela gile ko ne khabira o de am kan doni ya la de pado amala de ala ko manda ina ko shi re o de la bil pado ayaka hazulita من اللغة أي رواية أبي شيء أشعار فوق أبي صرف فوق ابنه فوق وبلج لديك أن يراد بنا أو كان بنا أما لا دليل على كان فلان يراد بنا نيجي تو هذه سوكتي أني أيو كرنا يركتي كبان أولولا يصير تفسير كawara donc Ustaz Ahmad ay wasiya amma kanan jija ana abuka ana fawaidu kalam kosabe min ilmi an-nahwu was-sarf wal-balagha wal-ma'an wal-bayan wal-badi' wal-urud wal-qawafi qard ash-shar tarikh al-lugha matn wa al-manzumat ilm al-ishtiqaq min balad arabukan donuye zakarahu al-Mustafa al-Ghalayi fi silsilatihi علوم العربية 13 علما وأهمها الصرف والنحو donc أنا هجلت من بلا جلني القرآن خادمية كانوا يقول ni iba soro ni ndoni ma kamali kala demina na tara karamogo ya atalifenu ka tafsiru da adala tugu ma tara foti amma fe yela ka ma fe ngwala وفنا بيني وفنا قدر الاستطاعة بلغوا عني ولو آية لا موارد سيكا متمكن أمكن في تفسير كسر يقولون ميتادو فيه ما سودي وغا شيخ يا شيخ ابن الوثيمين الله أكبر هذه ترى نينا اللغة تنباس ربتي نينا في النحو في الحديث علم الأصول له يد طويلة في كل علم ابن حسين هاني سلمي ابن حسين من دون بباي على كان ده سبب وهكذا ماشي abi madina ya fara da dina
aw ku ma ne da fa yoro na nana aho usemi ay nyoyi ay tafsir ke fana aya do kalare do resna kai aga muadara jeni kalare do rabbino ko usnaka adoti do sardu alati tatanu ko blada kadama ayo leye ayela ako ni asan police shaira sura to ko jere ko jabi sida abo ko police shaira ko maro ko ni abiyatu dunya naza wada alahu wa azra au alina lima Abu Bakr jazari mana talifi abaka klasibla jisi halakala ina ba wansi bilim mana ga halakala ni tubamna wa sigi Abu Bakr jazari mana tafi Abu Bakr jazari mana tafi abaka klasibdi Abu Bakr jazari da ma aka kalano kira alini mu kadaraki o ke da wado ati mu hadaraki menali ne nan madne Abu jazari gedda su de bidi madne khamkon ala ka siri sallallahu alaihi wasallam bab salamu yo masruna o kuma usaymin Abu Bakr jazari bi ji sigat usaymin de bidasu kuma haramkon haramkon ayo ke shi da wado iya yana yana usaymin gon den ukumi gon bunya ukumi ko be yon so wati kile na fana yata zawaran biyoyi utakoyona abo gidda ni usaymin ko mala deli mi babu yode fen muhaddis hada albani no de sinya gulbazi Muhammad Nasiruddin Albani ko ba le no gulbazi ne tala gulbazi de barakarola sarasi sunta flabidala dunda bala ina ko dawa ina sila flabe afi polisi aka dabara flajo le mai ke dabara ne mo nuna do tiga do kan bo ni na nasi aka biro ya dala ayara ga biro dala abu baraka yoro miya o dayina ayara sigile sukono ayara bi sukono ina dayina mo flasile mbi olu min ɲini ka i na kuna o polisi fila ye olu fana b'i ɲini ka i na kuna olu ti dɔ ninnu ka jate dɛ olu b'i ɲini ka i na kuna k'i la k'u sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ n'o ɲɛ fɔra sisan n'i kan ka don siyɛn kɔnɔ i bɛ don n'i man ka don siyɛn kɔnɔ i ti don o kuma n'i donna fila wɛrɛ n'a bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ fila wɛrɛ n'a bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ olu sigilen don kalanden fila fana sigilen don a kɛrɛ fila fɛ yen tabali kɔ dɔ sigilen don a kan fɛnw bɛ na de telefɔni de bɛ na n'a y'a lamɛnni kɛ fɛn kɛ lamɛn n'o sɛgɛnna o b'a jɔ a bɛ lamɛnni kɛ yen nɔ n'a yan'o bɛ kɛ fɛn n'o wɛrɛ a bɛna fɔ ko k'a jɔ waati dɔ la a bɛ sɔrɔ ka lamɛnni kɛ nin fɛn ne taara a ye amara aye warga di nema aye yani warga hada do sebe ko nema aw labta ani kita bijama ayo nema akita umita kesu sawala ayo nema awon riyad ne sɔrɔ ka segin n'olu ye kɛnɛ ma tuma ka sɔrɔ ka na ka minɛnw labɛn o y'a sɔrɔ an ka nali ka so ayiwa mashayikh nin bɛɛ fɔ kun ye min ye Sheikh Ahmad Seria ka sɔn ne ye Useymin fɔ ne b'a ka kitabu de kalan kojugu ne bɛ Useymin ka kitabu de kalan kosɛbɛ donc a ka kalanden yɛrɛ filɛ yan nɔ min y'a seereya donc a ye waso fɔ a la k'a kun bɛ taa olu ka karamɔgɔ ka majilisu la a y'o baro bɔ an ɲɛ donc nin dɔnnibaa ninnu a wala i ka n'o de jaa la ninnu tun ye cɛw ye dɛ
شو ما داعي بالباز فو أخواني بالباز رأيني بالباز عليه أستاذ في العقائد توحيد فنانا هذا بالباز توحيد بلا يرمنا تتميز كذا لفنا كتخصصي أقام محمد ناصر الدين الألباني دي عليه لكم كذا بس هو كان في الأردن لكم من مدينة الأردن وهكذا إن شاء الله لنفوكم بيني كلام ده بوجهش أقوال بالباز ينوي دومي Bumbazi alede akwai musakadama musakam ka giru ko sobe kalmani sodiya asoro amad naga demba de Saudi ala na kuma ce ko ka cha akala ka kitabu ke su sabon ko ndama amma fa alaka ni bela de ne sebe fi mizane hasanati Bumbazi ko ni amad na nyogo ma million chama Bumbazi ku jorani mi mo taman bi di ko amaga bi sarata la Bumbazi de bi sarata Bumbazi de bi sarata abga do ko wazaratul awqaf de Bumbazi de bu sarala wallahi hala abo to wata aha kuna kala sebenna ka bola naga ko bi kra yara kra da ta boya ka bola naga ni ko Bumbazi fana ka ta bola ka bola naga de kuna ka ta boya wata ka sigara ko abanga mana nyon nege magam masakau we Bumbazi bonne naka doni na fo ba ba Saudi ta bi ka ko loka ati milifi wa masako mana fo ba min ku yero wa ko be Bumbazi ma min bela gelena nyetiri kunte ala ko manyada ma ko nyetiri kunte wallahi Bumbazi kunte nyetiri inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur نفي دي بسكون في دي وهكذا دكتور آدم تفضل وكان سبب ما في كم شريك لنا يرمنا ودي كفوني كيلو قرآن تفسير لنا فابا من أشورنا إكسيلا إن أنت دوي بسيجي جافر يا كبسي القرآن تفسيره يقول جافر يا باردو كشوية تفوي شدو نحولا إتفوي دو صرفنا إتفندو بلاغنا إتفندو وصول الفقولا ete fendo tarikula ami jafara barale Qur'an se da tafsir mu ko tushi ibn Abu Bakr ka sabo ina hu kala wo sorfu kala men Qur'an ya formudu tu ba fam ulu nawu tu te kra kila nawu na nakra dayani ko fel sabo nawu tu te sawu do de yake nahu na kabila na fana kari fana tsika kako usawu min na de o de ya wajibiya nahu ka do Qur'an famiyala sorfu ka do Qur'an famiyala mata arabu tuma famu yeretu o ka kanu ima halni ko arabu kam nyamina ni ala kuma na arabu kana na nyamina amata bursu ko ni sere dimsani chini hali ma se ma ko bo dimsani chini ba ku kuma ko rofu ina fanyu misala chamadiya ma fa ka misala di ma kaira ta ku Qur'an se ka famu nahu ko wala sorfu suratu ash-sharh doba fu suratu al-inshirah wa ayaba laban digira dume no de inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra kira ku sahabo ma abshiru 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 lan yaghliba usrun yusrayn ako kanu sondia sahabo ko mukira kun ayado digira bi ako gele ya kile ko te se no ya fiala fala aya do fo ayi geleya fo ala shenkele kan waya fo ala shenfla utmana ni kuma ye kuma koromadi ni geleya fo ala shenkele kan waya fo shenfla o ba yira ka fo noya o de wati sunyele mani aya laje ala ya fla be fo shenfla fla de inna ma'al usri ko geleya yusran noya katla ka sira kabli inna ma'al usri geleya yusran noya kira yin be ka tila ka geleya ke kile ka nuwa ke fila sabo ma yin ga ko muna geleya ifilaya nuwa ifilaya itla ka fo bile ko tu ko geleya kile te se nuwa fila la fala yin nuwa ko a shekile e shenfla ka geleya fo a shekile ma mun be ni kiri tire nahu de geleya ifilaya ka tila ka fo ko kile lo ka nuwa ifilaya ka tila ka fo fila kika ka nahu de la no ta be na ni sa tafsiru to
e ka sigi ka tafsir ka yɔrɔ la ni hadisa bɛ ni ibnu kasir lajɛ hadisa in bɛ na ni aya in kɔli kɔfɛ mɛ ni mɔgɔ dɔ y'i ɲininka sisan ko ko hadisa in kɔrɔ ye ko an dɔ ɲɛ bɛ gɛlɛya fila la a ɲɛ bɛ nɔgɔya fila la e bɛ mun fɔ ala ni nahu de bɛ se k'i tila dɔn nahu dɛ n'o tɛ hadisa ti tila ya usul fiqh ti tila ya balaga tɛ se ka ni hadisa in sharhu nahu de bɛ se ka ni sharhu o sharhu bɛ bɛn don wɛrɛ darsu ma insha Allah ala ka hakilima d'a ma awa dora ya fɔ ka aya da su fara ka ko tafsir ayu iko ka ko yana go aya kati ka sura ati aya ko aya aya dama korga aya ko fota e gogo na ko na huwa ko ga sarfi na wala bi na huwa sarfuwa ko sawo ga mo ci denna abaga no mai foka o na woni sarfu ni luga prenu gogo ko ake alaga kuma kan ko fo innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kago korfota ayu fogo innama kago ayaku kaga ayakala alago innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kago ko ni man ngorayela ma ku ka fira de ha inna ko ni man ya ka fo Allah ega kuma kan gora de ko ala sarfelo de ko ala sarfelo ne alago inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama azumi ayat de do ayat shakku ta la ko ga ayat da amma sai kan kala na ya ko ci ko na man gora